Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama macam-macam barungan guys. Wih, masih genah deh. Wih, ada buto juga. Wah, salju kono sah. Ada barungan kodok. Wih, barungan kodok dipakai siapa ini? Mas Riko. Wah, Mas Riko. Terus barungan hitam dipakai siapa ini? Mas Jihun. Mas Jihun. Terus ada barungan singa kecil. Barungan singa kecil dipakai Mas? Wah, Mas Senip. Terus ada monyet. Waduh, barungan monyet, setan monyet. Terus iki apa sajenenge sa? Wah, Tabang. wah, tabang. Raine ijo. Terus ada barungan jenggot. Wih, barungan jenggot dipakai oleh Mas Rama. Terus ada barungan singa besar. Wih, barungan singa besar dipakai Mas. Wah, Mas Abdul. Terus ada barungan ular, Elvan. Wih, barungan ular dipakai Mas Evan. Terus ada barungan hiu. Wih, kecil sing dadi, guys. Siapa namanya? Bedil. Wah, Mas Beri kelas berapa? Wah, kelas PAUD. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sak tengahing alas glagah wangi. Ayo.
Pura anggone lemu Bathara Isat kono bakalan Kadang Bapak Yusno dene mengono bakalan bagi pun samel utara rusa huda bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja sumingkira saka satengahing alas glagah wagi ayo